Lagadan gijing baklan. Tongin pendeknya. Lantaran gijingnya penuh. Lantaran gijingnya kerentam. Hangu. Bangangen bau blay. Unai bor di kini rangba sama. Jom menika konstitusi bekin syania haka sokar lajong. Menika sokar jongsi. Wala kamu keluar ke Khun penjok ke NPP ke penjok ke UDP. Ke UDP ke dalam pakai NPP ke NDA. Kalau klan ni kata. Wat klan dia kata. Abang dia terlilang haka sokar. Ini terbilang qualifications banlong MP ta kajing nang gajing staff tai kejad penril jungi kami kalasay ngataray ki doktor di banyale election doktor kot hagari ke MP niya dan ador lain menurut pekan hakapori mikai mihi jonga ngataray tong banyo bolak pas matrik rubae kajad penril jungi kalasay kelas staff lain ki doktor Nyap jip na pedeng ki lainut ki doktor. Ka qualification ka ba ningkom. Pidon uwe lawyer u advocate basta. Basta ha. Ngamtip ide Krishna sanon warna te ngamde na mo kapan ngamtim. Tang ba ka qualification ka ba Finland sa parliament Pindon, Pinsyong, Patno. Hilayoi, hakilay term kibalatet. Ngipha ya ke kongres siya po parliament, bangitir, mengiong, ngidey, kirit pa. Ngiyong pa ke kongres. Nrey, pilayoi hi. Haba pipa ke kongres, kisyong syaliang persya. Patpun sin, Banrung haki okis kakaru kabae. Maniasan na kamuntat ki issues jong Meghalaya ru kabae. Nakakadaw habaya kren kaktin kasi. Yalay manginado na silong syado sa jantar mantar. Myo ire ya ka kongres bandon ang to. Myo i. Namarkis mo to. Bakasan pertay Kasyongru pilet bansyong hamno. Lada pipha ya ka NPP banle siya po parliament kansyong hakalan ruling. Kacaka kabayo lut ya ki schemes bayo kalat kalenti panyakren ya kana manwan lam ya kajingba Bat kajing pengkela na kabentar pinong syong syong.